Živjo, jaz sem Kari iz Škufca. Ko nisem na modnih pistah in pred objektivi fotoaparatov, vodim Erudia Beauty programe. Decembra sem pa Božička. A bo mene kdo odvil? Zate imam letos 2 hudi darili. Za prste polizati. Prvo darilo je 1 mesec individualnega učenja jezika z Language Suiterjem. Jaz se pri njih učim angleško in tečaji so bomba. Mislim, ta dobra bomba. Bam! Drugo darilo ti pa podari Erudia Beauty. Popolna preobrazba. Nohti, obraz, frizura. Dober, dosti dober. Da prideš v žrebanje za tečaj in popolno preobrazbo, moraš narediti 3 enostavne stvari. Prvič, lajkaj ta video in ga javno deli na Facebooku. Drugič, v komentar pod ta video zapiši, katero nagrado hočeš. Polajkaj Language Suiterjevo Facebook stran in stran Erudia Beauty. Pa ne pozabi pri kaminu pustiti čokoladnih piškotov pa kozarca mleka. Okej? Dereč Rudolfu naj se ni zakurbla, košutka mora iti. Pa pa!